MCA wa kangundo ya kati Dickson Musyoki Maundu easya ethiwa amemba mbunge ya kaunti ya Kati makenewa Kinandu kana kaunti ni makanenga wa Kinandu maendeeo nimekwithiwa makongeleka isio nduani ateo kwa oyuve vata munene enenthi makeaniwa ni milati ya uthukumi ula meukwata kuma kula kwa silikali ya kaunti ya Masaku ni uneeni ula waendeea kuelesya vata wa atongo ikukwatiania na makundi angi kutethia mwenenthi kwanzia kivathukanio Maundu anena kia kumanite na ikundi ya CSR kana corporate social responsibility kileloni cha kutunga useo kisioni skulu ni wa musingi wa kambai vala mena walany'o wa kumineya na kwa ilia mwako wa nyumba ya Maundu kivathukanio skulu ni kana multipurpose hall livo chumba nitonewe mboni motesya Dickson Musyoki Maundu avikite skulu wa kambai watakana vaiva tane makana na unyungu nyesya uthukumi ende na ukunoni silikali ya kaunti ya Masaku kwithwa Maundu ala mekwe kwa nilo vile ivathiwe wondike uthonyo sya kaunti no na ingi kwithwa amemba mbunge sya kaunti maendeeo na Kinandu Maundu kana milati ondete sa utethwa evindane mwe mwenenthi ithieta MCS twithitwe na tuyase kana obisi wa MCA ndwithia wona Kinandu cha kuthukuma nitikwiwa andu meuthi o maine na mayase kana challenge wa binya wandeti nde uthuku lakini ila ti ulika o anduni mandu maina mubea munene nundu wa mawela uende na kutethia kubika bau mwako omwe na miile kuma anengu alika obisini na te ukuli andu maitu muno baksi okay kitu cha kangundo central ward in particular tethiwe na wumesi te imana kana governor excellence wa binya wandeti governor wa Masaku nuende na kuthukuma na siendo cionthe yike kamuthe nomwe tikeka o imwe omunthi na ila ingi yekwe binda ila yingi tayune binda ya mbua kuile luito na kutemeka jute ime undane ti mana ndana nenganie mbeu tienda ukuli andu maitu masubie mbeu ile mana nengiwe mabande na majimia nikana tiende na kuola za kisioni kikitu Ondo ithitwa ikulia atongo ikuvulana makundi angi kutethia mwenenthi na kuongela milati ile nenganiro ni silikali nene ila sya kaunti akwatana ne kundi imwe ya kiene ila yivikite skulu nuyu kunengane mulati kana kumineya watho kwi skulu uyu toka skulu nuyu akambai tina wa kwithwa twaiva 2019 na tuona be vata kwa kwikia floor katika hall yo na tina wa mautukwasu ni twasioka na tuoka twakwatiania bamwe na mwalimu na asiei kuondoa kwikia floor na twithe wa kikundi kita wa CSR kana corporate social responsibility giving back to the society kana kuasio mubea kwa kisio ni kwithwa ni kitu tena kigatwika nesta ibinda ila na yataza kivela 2019 to kiebo tateria wa kwa kailasi na skulu watu kulia kumathethe sya kuseuvya nyumba yo ya workshop na pamwe na andu tethia wati kwatanite kuma nzawa kisio kikitu methia wa isio ni sienza umunthi tasio kaingi ni kana indi kiutu athanie cha kuseuvya workshop kwikia fulana kutethesya kutethia mawya langi manyombe suithie titoka kutethia na umunthi tithi na asyai tithi na siana na ndumango nene alamo kakukusia wea usu teitethia teina mubea kwa ngai nundu ni watu tonithia teina mubea kwa ngai nundu tathanie teteke vilani na ngai anesa kutunenga kivila na yute yoka kuiba makwani asu kila nende maudhu muno ni kuona vata wa ngwatanio na ngwatanio etonya kwete umwe na gutethia enenthi na ingi kwendea na umantha kula nende matona utetheka maundu ala mavata vyo kunewe laini wa mbete kisomo twingwatanio pamwe na amwe makuma kambai na ti kambai beboka lakini vala kwa kukisioni wona vata anisi abatosu na school nisi abata na kwa uni talent kwa alama umete kangundo na kangundo no dindu ibitu umete kangundo mokema kwatiania na school uyu kuondwa kuendesya maendeeo na kuondwa kwa kasiana situ na usuni wea museo na ni wea witikite mbewa ngai na mbewa medhomando ngai na mwekenesa asima skulu maelesya kana mulati uyu withiwa wi unikoko na yukulia atongo ikwendea kwithwa na winyivyo la meuvulana na muno kunenesya maundu mautethia mwenenthi mukulia kwa ndaia kyo ilanene aende na utethesya kisio gikito cha kambai okelia kisomo nundu
no uzeo mwana agate ya matambia methe sukulu zote ya mbeya uzo mateisia wote ethiye uthakwa nethe wake maremu Maundu wasenga kondo ude mukulia kwa ndaiya aende na uturethe yani tu support ona mevela minene ta county government athukumane engwata ni ona excellent wabina ndeti amwezovete aende na umunenga sindu ila sigaile ututhukuma kuta enenthi kwa kitumi kiute mubothe ya muno tiko mana 2027 tethe timu make ya mutiani timu make ita 99% ona masomo maka kwata 100% itu ithito tina thina wa kito ila ciana ciusomea bandu be kito withia ona kana kuka i comfortable kai tikianie uthithia uniform keki o imwe kwa muthenya kayuma school uthithia ngo isu ciikiko indi ila MCA witu nokie na ona thino no bikite no tubaka kaunti ya Masaku kambai kangundo nyene toboni mutesya